Jauh-jauh tu sa kajam nyaman na makaya tina na sudibat. Saka tu sua kajam nyaman aurica sopi na kai no semas imazai toa vinaikan. Imazai toa tapuru kato ita kayan. Imazai toa ita karan pacu tapuru karan. 出埃及记11章1到10节。Bitabril uta ibu semas teh Mosi uriku patavungan皇帝 no si iti putu katwa sika taalan ni maju tua bili-bililan pai nuku pinatavungan nga dia maju taisu taramuna sawin ni maju sa biradi mun kemasi maza taisu kajunangan saka tutsu sau pasmaravi ya Israel sau ula kemavul dia maju tua gi katwa sauzayan no la idi as iti putu ayayin pai Israel sau sinan na mapa alai no semas i jayau tua se iti putu sau Auti Mosi pina alai rava sota no marka kipu sengan tua sihu katwa ta'ala no se iti putu pai iwin ni Mosi皇帝amaya tutsu ibu semas no bichikadana nga tua vengin tutsu uri leteku akan jarava sotoai pasa iti putu saka uri matsaya macicidil marka karengan waalai no se iti putu kemasi tua uri sevarita kisang 皇帝alak no 皇帝patela karengan waalai no sambuka babayan kumali sang-sangasa na alak no marka ujib uri matsai wuta tuazwa uri maranta lingau no emau aung pasi aca kemasi tua ta'ala na se iti putu kemasi tsua ya pate parorau nekanu namai tuazwa si aungan lakwa tua kina semkelan no Israel sau nuka vatu ini ka uri gemurugur tua sau katwa ujib saka aisu mavan na uri su shikelangan tu tiakan mana cemas mavana na papar temali tua se iti putu katwa Israel sau naya cemas ayayi ni Mosi ibu uta di Mosi tua beri-berilan namanya tutsu marka kipu sengan ta sihu uri mangke zama polat sematan waken semat sungaran ki aung tan waken tu simiur tu aku sika taalan baika kemasi maza au no tazonga mana uri baika ngaken kemasi maza aya ti Mosi kemina mali ibu sa baika nga kemasi tua 皇帝 pai inaivu ti Mosi no semasa maya tutsu uri lemai ini sakamaya 皇帝 no se iti putu tua su kai saka mavanai chua uriku si papa sunan iti putu tua masan liawa chini masan aku kinudan naya pai masan liawa rawaca sini papatsun ni Mosi katiyarun chini masan kinudan itu 皇帝 lakwa ini ka pukawi ti maju semau tua Israel sau ayat tua pina pekedusur no semasa warung ni maju aicu kai no semas tu so akan jam naman sini po patarvan tanuken
台湾的出埃及记。1994年，台湾人能直选直辖市市长；1996年能直选总统，可说是在中华民国框架下实现台湾住民自决。今日许多人仍主张台湾需要制定新宪法、新国号，然而面对美中两国的抗衡，台湾更需要坚定选择民主自由的道路。当我们一票一票投出自己的民意代表和国家领袖，正是在落实台湾基督长老教会1977年人权宣言的主张，建立新而独立的国家。这个新国家已摆脱了秋海棠与南海11段线，不再以反攻大陆、解救同胞为己任，而是在统治权所及的台澎金马领土上实行公义和和平。Mana sini pasamalau sini para luai tiang tutsua kajaman-jaman saka tutsua kajaman-jaman sinan apuru tuai cuaca sini pua kai tayau imazai tua sang sana karan tayau。后来上主对摩西说，我要对埃及王和他的人民讲最后一样的灾难，这以后他一定放你们走，事实上他会把你们都赶出这个地方。出埃及记11章1节。Bidevli uta ivu cemas dai Mosi uriku patavungan na Huangdi nos idipudu katoa sikataalan ni maju tua vili-vili lan pai nuku pinatavunga nga tia maju taichu taramuna sawi ni maju sa viradin muna kemasi maza taichu kajunangan aichu kainwa cemas saka tusua kajaman-jaman na remaluangati tua sini pasamarau saka latinana gemalo kinunam saka dana makai tinana kemelan tua mana sini pupatarwan tusua kajaman-jaman satu sini pakinim demikian天回顾台湾追求民主的历史对我有什么启发？台湾还可以在哪些方面深化民主，摆脱专制的遗毒呢？现在都说个zaman-zaman aruja akigalui na kinumnem saka latina na gamalo kinumnem ay kana pasamarau saka kainuli。公义的主上帝，民主虽然不是最有效率的制度，却是谦卑承认人的罪性，能在最大范围内避免统治者的腐败。求你继续带领台湾走在民主的道路上，奉主的名求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kajian na kilaroi tu mana sini pada zekat tu semacam nutin la capina ene saka na kineme nemetin tu mana sini pakai nun tu soka jaman-jaman ai kana pasamarau saka mali-mali la jana na sudiba tu soka kini adawan taja 平安